ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025, aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye arabana n'umutekano. Turababwira ibiri kubera muri iki gitondo cya kare mu bice bya Mwenga ndetse no muri Sud Kivu muri rusange, ahakomeje kugenda hagaragara imirwano yazindutse hagati ya Alliance Fleuve Congo ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta. Turababwira ibiri kubera mu bice bitandukanye birimo ahitwa Buremba, Murimbi, Mukungwe ndetse na Rubumba, aho FDNB na FARDC bazindutse bagerageza kwisubiza. Turaza kandi kubabwira urugamba rukomeje kugenda rugaragaramo imbaraga zidasanzwe mu bice bidasanzwe bimaze kuba byagaragara ko zibasiwe cyane n'imirwano. Turaza kwinjira neza Rurambo tubabwire ibiri kubera ku rubibi rwa Uvira ndetse na Mwenga, aho muri iki gitondo hakozwe operasiyo zikomeye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na analyste militaire uko rero bagaragaza uko urugamba rugiye kumera. Turaza kandi kurebera hamwe force de montagne, aho rero bitangazwa ko FDNB yamaze kongera abasirikare bafite imyitozo mu kurwanira mu misozi, bamaze kurira ibice byitwa Murimbi ndetse n'ahitwa Mukungwe berekeza Rubumba. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara, aho bitangazwa ndetse bikemezwa ko ibintu bitoroshye mu gace kahitwa Katabo gaherereye hafi y'ibi bice biri kuberamo imirwano. Urugamba rukomeye rwatangiye ku isaha ya saa 8:00 igera kuri 43, ahatangiye kumvikana urufaya rw'amasasu bigizwe murari n'abasirikare badasanzwe ba FARDC. Turababwira desar morale ndetse nuko urugamba rukomeje kugenda ruhinduka umwanya ku wundi. Turababwira kandi helicopter de combat FARDC yatangiye kwifashisha. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na tactique de guerre ku ruhande rw'isasaramwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Turaza kwinjira mu bice by'ahitwa Kitutu, ahitwa Karore, turebe uko bimeze. Tubabwire operation Tangere iko ihagaze ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda bimera. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na force en présence, imbaraga ziri ku rugamba uko zihagaze, yaba ku ruhande rw'isasaramwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Turababwira kandi tactique utilisée, uburyo bw'igisirikare buri gukoreshwa muri ibi bikorwa, yaba ku ruhande rwa FARDC aho bari gukoresha coordination ndetse ku ruhande rwa FARDC bakaba bari gukoresha mobile tactique. Turaza kubyinjiramo turebe uko bimeze. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiriko biragenda bigaragara bijyanye na operation Tangre mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'uko ibintu bikomeje kugenda bimera. Turibuze no kurebera hamwe ibijyanye nuko buri ruhande rukomeje kugenda rwitwara. Tureba Alike Montagne zo Intobwe uko bihagaze. Tubabwira amakuru akomeye ari guturuka kuri Mo Mitumba, kuri Ville de la Ruzizi. Turebera hamwe kandi ibiri guturuka Ikavimvira ndetse no mu ishyamba rya Ruvungi ndetse no kuri Plateau Murongwe, akomeje kugenda hagaragara intambara idasanzwe. Turibuze kandi kurebera hamwe ibijyanye na batayo Brende FARDC amaze kuzanya imuna mu gisagara cya Uvira. Turebera hamwe kandi compagnie de infanterie motorisée zamaze kugota ibice bitandukanye bikikije iki gisagara cya Uvira, bishingiye ku makuru y'ubutasi yamaze gutangwa na DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na Brigade Spéciale Commando ya FDNB ndetse na Détaché de Reconnaissance ndetse na compagnie anti-aérienne, ingabo zishinzwe kurwanya ibikorwa byose by'umwanzi bibasira ikirere. Turaza kandi kubabwira ko izasarambwe zamaze gushyira unité mobile mu bice bitandukanye, aho rero hari n'abasirikare bazanye pick-up monte avec mitrailleuse. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiri kubera mu bice bikikije
igisagara cya Uvira hamaze kugaragara début d'opération nk'uko bigenda biboneka. Turabwira drone tactique za FDNB ndetse nuko bari gukora surveillance aliene ubutasi bwo mu kirere mu misozi ya Kavimvira no mu kibaya cya Ruzizi. Turi buze kandi no kureba ibijyanye n'umusadu ukomeye waturutse Bujumbura. Abanywanyi turababwira kandi ibijyanye na stratégie de encadrement ndetse na stratégie de attrition, turebe uko ibi bihagaze. Turibuze kandi no kubabwira mu buryo butosoye ibiriko biragenda biboneka mu bice bitandukanye bigenzurwa n'igisirikare cya leta ndetse no ku ruhande rw'izasarambwe. Wicyo usabwa nta kindi, niba ari ubwa mbere dukurikiye icyushonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu ingingo ku yindi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 25 Myandagaro 2025 amasasu yumvikanye mu buryo budasanzwe mu misozi yitwa Itombwe mu gace ka Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Biro bikaba zabaye nyuma y'uko ku wa gatandatu w'indwi iheze ingabo z'ihuriro zirwana muri Alliance Fleuve Congo, ni ukuvuga izasarambwe ndetse na MRDP twirwaneho zazigarura uduce dufite agaciro gakomeye ku rwego rwa gisirikare, aritwo ahitwa mu Bilemba, ahitwa Murimbi, ahitwa Mukungwe n'ahitwa Rubumba. Twari duturanye mu gice cy'imisozi ikikije ibibaya binini by'ishyamba rya Intobwe nk'uko amakuru abigaragaza abizerekana. Urugamba rwari rugizwe n'impande nyinshi. Ku ruhande rwa AFC turwaneho naho ku ruhande bakaba rero hari ingabo za leta ndetse n'iz'u Burundi zari zihari nk'uko rero bigaragara. Ni mu gihe kandi hari abandi bazarendo nabo bakoze akazi gakomeye, ariko kuri ubu uko bizagenze kose AFC yashoboye gukora icyo yise bita mu gisirikare mu wavre de Barutoma, kwinjira ku murongo w'umwanzi utunguye impande zose, maze rero bigarura utu duce twari tumaze kuba point strategique, ibice bifite agaciro gakomeye ku bijyanye n'iyi mirwano. Amakuru ari guturuka mu misozi ya Murenge aragaragaza ko imirwano yatangiye hagati ku cyumweru ku gicamunsi, ubwo rero AFC yageragezaga kuba yakomeza kubaka uburinzi muri ibi bice bizahitwa Ruramba. Bikaba rero byaraje kuba bibi cyane ubwo FARDC nayo yatangira kugaba ibitero ibyahinduye isura mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi. Abasasanguzi ba gisirikare baravuga ko uburyo bwakoreshejwe bwari umwihariko, kuko AFC yakoresheje icyo bita infiltration de nuit, kwinjira mu masaha y'ijoro bitunguranye hakoreshejwe abasirikare bayo b'inzobere mu ntambara yo mu misozi force de montagne. Ingabo zikaba zararwanye inkundura kugeza mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Bikaba rero byari bimeze kugenda bigaragara ko FDNB na FARDC badafite ubugenzuzi na buke mu bice byitwa Buremba, Murimbi. Bikaba rero bitumye hazinduka haba igitero gikomeye. Biro bikaba byaratewe na disorganisation tactique kuko bari basanzwe bakambitse ahitwa mu Gipupu no mu Mibunda, bahise batangira bungira mu bice byo hepfo mu majyepfo ya sekiteri ya Intobwe nk'uko bigaragara, nk'uko amakuru yemezwa n'inzego za gisirikare abigaragaza. Akaba rero avuga ko mu rwego rwo gushaka kugarura aka gace mu matware ya FARDC yashatse kwifashisha Ariel Local, ubufatanyabikorwa bw'imbere mu gihugu, ariko biravugwa kandi biremezwa ko abaturage bityo bakoze bari gutanga amakuru, ariko aba bagiye ku rugamba nta gahunda ifatika bari bafite mbere, kuko AFC yakoresheje stratégie de dépression kubacogoza kubafata ku mpande nyinshi. Mu masaha ya nijoro ku munsi wo kuwa gatandatu izasarambwe zateye ibirindiro bya wazarendo bikuru mu gace kahitwa Katobo, maze mu gitondo bigaragara ko basa n'abamaze kuba bava muri ibi bice. Iremezwa kandi biragaragara ko mu gitondo cyo kuri wa mbere kuva ku isaha ya saa 8:45 ingabo za leta FARDC ndetse na FDNB aribwo batangiye operasiyo bise Tangere. Ikaba rero ari izina rya iki gikorwa cya gisirikare mu rwego rwo kugaragaza ko kigamije reconquête totale, kwisubiza uduce twose twambuwe tukaba tugenzurwa n'izasarambwe. Amakuru dufite arakomeza avuga ko ubwo ku isaha ya saa 8:43 indege nto itagira umupilote
ya drone yoherejwe na FARDC yatangiye gukora surveillance aérienne ubutasi bwo mu kirere mu duce twitwa Biremba n'ahitwa Murimbi mu gihe ku isaha ya saa 9:15 byatangiye kumvikana ko intwaro ziremereye zari zatangiye kurasa mu misozi yitwa Katenga aho zari bimaze kuba byagenda bifata indi ntera bitandukanye nuko byatangiye bikaba rero byageze ku isaha ya saa 10 ingabo za FDNB zifatanyije na FARDC zimaze kongera kuba zagarura agace kahitwa Mukungwe ariko zikaba rero zagiye zikoresha intwaro ziremereye ndetse ziganjemo za 120 mm kuko bitangazwa ndetse na za mitrailleuses rero nizo zagiye zumvikana kuko rero bigaragara ku isaha ya saa 10:15 AFC yatangiye ibyo bita contre offensive igitero cyo kuba basubiza inyuma uwabagabize w'ibitero aho bakoresheje unité de commando abakomanda bafite ubujyanye n'uburambe mu kurwanira muri aya mashyamba y'intobwe. Ibi rero bikaba byatumye ingabo za leta zisa naho zigaruriye cyangwa zisubije mu birometero 5 bikaba rero byatejwe n'icyitwa Desarwa Morale aho bitangazwa za Sarambwe zatangiye kugenda zigabanya morale bitewe n'ibiganiro ndetse n'amakuru akomeye akomeje kugenda aturuka mu miryango mpuzamahanga avuga ko uyu mutwe ushobora kuza kugabwaho ibitero bikomeye nk'uko byagenze muri 2012 mu masaha ya saa 10:15 FARDC na FDNB bongereye ingufu mu rugamba aho indege nto za FDNB helicopter de combat kajugujugu z'intambara zatangiye kurasa ku birindiro bya AFC mu misozi ya Mukungwe nk'uko rero amakuru atugeraho bigaragaza ariko ntibyatanze umusaruro ukomeye kuko AFC yakoresheje tactique de guerrilla imitegurire yo kwisha no gusubiza inyuma umwanzi mu buryo butunguranye bakoresheje imihanda ndetse n'amashyamba nk'uko bigaragara mu baturage ba segiteri ya Inzobwe imirwano ikaba yahungabanyije byinshi abantu benshi batangiye guhungira mu duce twitwa Kitutu n'ahitwa Karore abandi barenga 1000 bakaba rero bihishe mu mazu yabo bitewe n'ubwoba bukomeye bafite ku isaha yose ibintu bishobora kuza kuba byaba bibi cyane Force en présence biravuga ko rero ibi bigaragazwa n'abanaliste baravuga ko rero FARDC na FDNB bari bafite ibifaru na za kajugujugu ndetse n'isangabo zisaga 3000 biravugwa kandi biremezwa ko AFC yari ifite abarwanyi basaga 1500 ariko bafite ubumenyi bwo mu misozi ndetse bakaba bahuguye n'ibijyanye n'ibikorwa by'ubutasi mu bice bitandukanye. Hari kandi ikigaragazwa gikomeje kugenda gituma za Sarambwe zikomeza iyi mirwano harimo tactique itirize uburyo bw'igisirikare buri gukoreshwa aho byemezwa ndetse bikavuga ko FARDC iri gukoresha ibikoresho byinshi ariko bifite coordination ndetse bikaba biri gutanga umusaruro. Biravugwa kandi bikemezwa AFC iri gukoresha imyitegurire ya guerrilla no guhindura imirongo y'intambara ibizwi nka mobilité tactique kugenda byihuse ku rugamba. Biravugwa kandi biremezwa ko hari ingabo za leta zikomeje urugamba rukomeye kandi rukaze. Amakuru ahari kandi twamaze kwakira avuga ko imirwano yo kuri uyu wa mbere ku gerekerezo rya 25 yagaragaje ko urugamba muri Kivu y'Amajyepfo rukomeje kuba rukakaye nubwo AFC na FDNB bagaragaje ko operation Tangeri yatangiye iri buze kuba yarangira mu gihe gito ariko biragaragara ko imyiteguro ikomeye irakomeje ibintu ntabwo bizoroshye. Ibiro ni biri kwa mu gihe kandi mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku igerekerezo rya 25 Myandagaro 2025 mu masaha ya kare mu misozi yegereye Uvira hazinutse urubuga rukomeye rw'intambara ubwo ingabo za leta FARDC na FDNB zari zimaze gutegura igihe kirekire mu rwego rwo kugira ngo bakore operasiyo ikaze igamije gukumira izasarambwe kwinjira mu gisagara cya Uvira. Uyu mujyi wubatse mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika ukaba ari point strategique majeur ahantu h'ingenzi cyane mu bijyanye na bya gisirikare kuko ari amarembo ahuza igisagara igice cya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'u Burundi, aho rero bitangazwa ko mu gihe iki gisagara cyakinjiramo imirwano n'u Burundi bwa buri mu mazi abira. Uvira ni agace gaturiwe n'imisozi ikomeye cyane cyane ibyo twavuga ko Alike Montagne de Intobwe iherereye mu misozi ya Intobwe ukamanuka ukagera mu kibaya cya Ruzizi no ku kiyaga cya Tanganyika mu misozi miremire cyane
ya Mutumba. Biravuga ko hongerewe ingabo ndetse no mu nzira zerekeza Ruzizi naho umutekano wakajijwe ku gitigiri ntangere. FARDC Force Armée de RDC Bataillon Brende yari yibumbiye ikavimvira. Biravuga ko rero hari kompanyi de infanterie motorisée, ingabo z'abasirikare bagenda mu modoka zari zicumbitse mu nkengero za Rusizi. Hari kandi unité de artillerie, ingabo z'imbunda ndende zikaba rero zikomeje ibikorwa bya gisirikare. FDNP Brigade Spéciale Commando, brigade y'abakomando yoherejwe ivu Bujumbura, ikaba rero ifite gahunda y'uko igomba kurinda imipaka yegereye Gatumba ndetse na Kavimvira. Hari kandi détachement de reconnaissance, igice cyoherejwe giteye imbere mu bijyanye no kuba cyatata ndetse no gukora ibikorwa bikomeye bikorerwa mu mashyamba. Ibiro ni bimwe mu bikomeje kugenda byigaragaza nk'uko bigaragara. Biravuga ko rero abari bafite unité mobile, ndavuga bo ku ruhande rwa AFC, bari bamaze kugera mu bice bitandukanye bafite amapikapu ariko bakaba basubijwe inyuma. Biravuga ko kandi izasarambwe nazo zamaze gutegura unité de montagne, ingabo z'intambara zo mu misozi ziri mu bice bitandukanye nk'ahitwa Murongwe. Hari kandi Serire de Guerre Urbane, amatsinda yo kurwana mu gisagara, bakaba bafite rero imyitozo idasanzwe yo kurwana ndetse no kuza gutanga umusaruro. Biravugwa kandi biremezwa ko hari depot d'opération ikomeje kugenda igaragara. Indege nto zitagira abapilote zizwi nka za drone za FDNP zatangiye gukora surveillance aérienne, ubutasi bwo mu kirere ku misozi yitwa Kavimvira no mu kibaya cya Ruzizi. FARDC yohereje patrouille motorisée, abasirikare bagendera mu modoka no mu mihanda mu bice bya Shanje Uvira kugira ngo bakumire izasarambwe ndetse babonereho no gucungira umujyi ku ntera ya kure kugira ngo bahacungire umutekano bidasanzwe. Biravugwa kandi ko biremezwa ko hari ikoranabuhanga riri gukoreshwa rya artillerie lourde, imbunda ndende za FARDC zatangiye kurasa mu bice by'ahitwa Murongwe kugira ngo babashe kuba basubiza inyuma ndetse basenya n'ibirindiro izasarambwe zubatse ngaha. Biravugwa kandi biragaragara ko hari stratégie de verrouillage, gufunga imihanda yinjira. FDNP yashyizeho point de contrôle, izambo byo kugenzurira abantu ku nzira zinjira umupaka wa Burundi ndetse ugana mu gisagara cya Uvira. Ni ukuvuga ko ku mazi bagiye bashyira aho bagomba gusakira binjira ndetse no kubakira ibizangombwa. Biravugwa kandi biremezwa ko hari stratégie de encerclement, gukora umuzenguruko, aho ingabo za FARDC zagombye guturuka ku misozi yitwa Mitumba zisanganira iza FDNP zaturutse Kavimvira kugira ngo zifate izasarambwe muri Eto nk'uko bigaragara. Hari kandi stratégie de attrition, kuzuza k'umwanzi. FARDC ikaba rero yateguje ko igomba kurasa fonuriza, amasasu menshi adacika mu masaha yose kugira ngo babashe kwigiza inyuma izasarambwe kuko zikomeje kurenga kuri gahunda zose zagiye zipangwa. Biravugwa kandi biremezwa ko ingabo za FARDC zahuye n'itsinda rinini rya M23 mu kibaya cya Ruvunge. Hakozwe imirwano ikomeye yo kurasana combat rapproché nk'uko rero bitangazwa. FDNP yohereje unité de commando mu ishyamba rya Ruvunge kugira ngo bakore opération de ratissage nk'uko bitangazwa. Izasarambwe zatangije contre offensive, igitero cyo gusuzuma cyo gusubira inyuma hakoreshejwe mortier 190 mm ndetse ibyatumye FARDC igenda ikora ibikorwa bidasanzwe bya avance, ari nako igenda yegera bikomeye ibirindiro by'umwanzi. Mu baturage ba Uvira iyi mirwano ikabateje ubwoba bwinshi, aho abarenga ibihumbi 2 kuri ubu bamaze kuba batangira kugaragaza ko aribo bakeneye kuva mu gihugu. Abandi bagera ku 15,000 bo bakomeje akazi kabo. Bigaragaza ko hari abaturage bamaze kumenyera intambara batayifitiye ubwoba. Amasoko atandukanye y'amakuru turi kwakira aravuga ko hari imihanda kuri ubu itakiri nyabagendwa, ariko kuri ubu patrouille mixée, ni ukuvuga hagati FDNP na FARDC yo irakomeje. Kuko rero kandi bigaragara operasiyo ikaze yabereye mu marembo y'igisagara cya Uvira yerekanye ko FARDC na FDNP bashyize hamwe mu rwego rwo kurinda iki gisagara, ariko nanone bizerekana ko izasarambwe zikomeje kugira imbaraga zikomeye mu misozi ndetse no kugenda babinjirira ubutasi butabashije kubimenya. Mu misozi yitwa Mitumba, ishyamba rya Ruvunge, ikibaya cya Ruzizi ndetse na Kavimvira hakomeje kuba camp de bataillon, kuko rero buri ruhande rushaka kugerageza
kuba rwahayirukana urundi. Biro ni ibikubiye mu rugamba rukomeye rukomeje kugenda rugaragara. Biro ni ibikwa mu gihe mu majyaruguru benshi mu baturage bakomeje kugenda batabaza bavuga ko bakeneye amahoro, badashaka imirwano, bashaka kwishyira ukizana. Ndakubwira ko Rucuru rero ari igice gifite ikibaya kinini cya Rwindi gikunze kuba inzira mu Wavre Burende, ndetse biravuga ko kuri ubu ahangaha umutekano wamaze gucungirwa ku ruhande rudasanzwe, mu gihe kandi byemezwa ko Masisi izwiho kuba ifite imisozi miremire nka Masisi Centre, Nyabyondo, Katoyi, bikaba rero ari tere ndetse n'ahantu h'ingenzi hashobora kubera urugamba hamaze gutegurwa. Abanywanyi b'ibihugu soje paji y'amakuru akomeye yaragezweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tuyonda sabone, yongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro. Twibanda cyane ku makuru abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.